thina lezi ezaba ukusolwa ezilanda njalo indaba. Ngilesikhathi sokunanzelela nje ngiyedwa ukuthi silalabo sisi laba abazenza ama slay queen abafuna ukuziphilisa impilonyana abakubona kuma TV. Ubona ukuthi umuntu lo behamba nje usezamhamba istep se TV. Ubona umuntu lo bezono egqoka nje usezama ukugqoka istyle se TV. Ezama nje ukudla usezama ukudla istyle se TV. Kodwa ke kube sokuhlukana ukuthi la abantu ababona ku TV abaso beZimbabwe. Ilanga kalichisi ngendlela elichisa khona lapha ekhaya. Umqando wakho na isolwana ofana lo wethu la ngale kwezindawo kuyabe kusini snow. Wethola umuntu egqoka ikalakate huba lejazi elichale. Ngoba ebone lo uthwamba lo hlabelayo lo wakhona lemazweni la kule snow khona. Usimbuluzela. Kuthi makuchisa abukele futhi TV ayithola kuyisketi nyalo kuyiphisi nyalo kungaka avukela ayikuthelile. Kodwa kube sokuhlukana lapho hamba khona ukuthi kulabo bani. Lo muntu phela lapha hamba khona ungabukela isikhathi esiningi labana abantu umuntu abengekho lapha azalwa khona. Uyagada iframe machine kwesiketi nyana kwakhe ayekugqokela endaweni engasoya kibo. Abangalandaba laye khona abambona khona apho bemcini. Kodwa uzogqokela thina omalume bakho, uzogqokela thina abana bakho, uzogqokela thina obhuti bakho, uzogqokela thina obaba bakho okuyinto kungaka. Uzama ukuthi loba kusasa umbuso khwehlela nje usungani usulokuyiflunyana thina automatically ufuna sihle sicabangene engqondweni zethu ngoba leso skate siyayazi ibisebenza leso skate ukuthi ikudonsela nga. Siyakwazi ukuthi abanye vele imizimba isingama fortune vele esilongo kubuya imali imizimba lesela ndaba la esilongo ilethe imali imizimba nale. But kodwa zwela phela omalume bakho bezihlobo zakho eziyangekayo phambi kwakho. Eziyangeka phambi kwabangani bazo. Akulante ebuhlungu noba bengasoze bekutshela abazali bakho ukuthi into le yenza iyabayangisa bekwesaba ngenxa ukuthi ungqondongqondwana. But babe sizwe ubuhlungu bathwalisa nzima sitsotsi. Ngoba kwenilanga phela babengababazi bengakwazi ukuthi ngumntanami udlula phambi kwabo sebeqala ukuthi uhulelele phambi kwabo. Uyayibona nje into. So zamani kwenza ezinye izinto zenu eziyangisayo lingekho lapho elizalwa khona. Yikho lapho kule point yami khona. Kati blow kata lapho ekubulawa egqoka iphisinyana kokungaka. Khona ngale kubulawa lapho abangakwazi khona bazabona bechiye khona ngale. Dala ukuthi uzofaka thina stress singabangane babazali bakho ukuthi eish umuntu wazwala izali hule bantu. Wazwala izali ibhyape yabantu. Uyayibona nje into yakhona. Lapho okukhulunywa khona ngamahule kufakwa lo mntanakho. Ngenxa ukuthi lapho simesaba phela abazali sesaba abantu abethu basiphendula umathanda emzini yethu. Abanye bayasichaya. So bazali bami labangani babazali bami labantwana bethu esilizalayo labantwana babafowethu please ngale gqoka into zenu ze TV gadana amabhasi lezigqwela kwezinye indawo ngoba thina liyasinyanyisa liyehlisa labo bru bethu abangabazali benu isithuzi. So zamani khona lokho nje kulula xa ufuna ugqoka isiphisa ngene ebhasini usifake ebhasini faka isikhwameni ufuna ukutshintsha kobulawa le yenza izinto zakho zesibheyapheya singakuboni. Please asihloniphele umhlaba.